گلی هوالان روزکی باش روزکی رونی دخوازم جبو ببارن جبو همی گلی کردستان جبو هر کردک لسر روی دنیای هر کردک دلسوز کردک باقل کردک گریدای ولاتی خواه هزرا خواه و زمانی خواه هوال نیجا ایرو ام دخوازم مجارکی گرینگ لی ده همان دمه ده جی پر جیاندار سروی امنک صحبت بکن ده هر گاف ده هر دمان ده مجارین ما مجاری کرد مجارین کرد بسدان مجاران دگرن هندری خواه گنگشی چه دبن ارتشتی باشن لی داویدا انجام چیه ام چی کزنشتی که زبان گنگشیان ام چی به دست بخن چف کیجان خزرا مثل aldı be ام جبو پرسکره که خواه جبو ولاتی خواه کیجان گاف داویجن پرانی دا هنجز زانن به انجام دیمینن مخابن پرسکره که میا هری مزن اوه ام ملتکی پر خبات کارن ملتکی پر دلسوزن ملتکی پر شروانن yani dünyayı da çıkas taybetiyen hoş henehum binin drav milleti kurda brastihoni bersvavi bibinin milleteki mey aziz heye milleteki mey perheja heye belki em yadı bejin mina besindi be ama biyanıcı olsadı bejin düzmini mey herimezin İngilizanın avana bername çetkini ser milletime de bejin men iroz dit video ki divanda milleteki mucizeye de bejin milleti kurd eğer ev taybetiyen milletime baş hoşik ne biyana na em zuda vakt millet yoktu rab li hen perskerek henin brasti em divedi seri kadar zelal bakın eğer em hen tışta zelal nekin dirok jibo me daim dubare be hevalin heca jiberku eme مولاتي خواه منا باخچن خلکی منا ولاتي خلکی دور دوراوی جبو خو نکریه سینور و کی بخوازه چوا بخوازه دکاره بکمه ولاتی مه و درکه ببارن جبر بیه کی قط نرخه کی مه ام چه نرخ با آفرنجی ام نکاره خواه درکه ملک یامه هزر یامه کد یامه شهر یامه اما خلق دیدو خواه و امجی به هفداد کمین امجی هفدور هرتیش بیشن پیبین کن نامینه کردی کرداراد بیشن همیج درون باور بکن اگر 6 میلیون کرد هبه از بجیم هفته جی هیه ام بجین 6 yani 6,000 خراب تنیه yani اوانا که 1000 da yeki nake باشه چما ام 6 milyon Kurd em dikin û nakin ew 6,000 Kurd ew ku mirine sexte bûne ya ji Kurdiyetî derketine em çima esirî wan in gelo çima ji ser vê dixwazim em bi rastî hizra xwe zelal bikin jiyan îro sibê tenê nîne îro hezb henin berê eşîret hebûn hezb hebûn hêz hebûn hemî çûn ji Sultan Süleyman'a nemaye dibêjin gotin arda di İskender'e nemaye wek Ahmed Arif dibêje ew welat maye herkes hatiye û çiye canem bûye çiye Kurdistan maye ya Kurdistan çawa maye dewrberî dirinde ew milletê ku di dünyayê da em dikarin bêjin ji wan hovtir ji wan qelaştir jivan be şahsiyettir, jivan be karakterdir. Millet nine, ev düşmeni meren, o devr beri meren. Em li hember wan berî her tiştî, divê tedbîra xwe bistînin, zimanê xwe, karaktera xwe, nirxên xwe biparêzin. Paşê eger me derfet dît, me dewleta xwe çêkir, me hêza xwe çêkir, bijaqî em dikarin di navbêhna xwe da tekoşîna desthilatdariyê bidin. Ew jî normal e. Lê
Ali ki de dijmin her ali de me perçe perçe dike û em jî dijmin zêretir hevdû perçe perçe dikin. Eva pirsgirêkek pil mezin e sedemê wî hene. Berê her tiştî em bifikirin di dîroka me de mijara dîn û bîrdozî çawa me yani ew tevgerên me ji aliyê dîn hatiye birêvebirin, tevgerên me ji aliyê bîrdozî hatiye birêvebirin. Çi ferqa wan heye? Çima îro yek mesela em bêjin dibêje yekser sosyalîstê me jî wisa dema ez bi xwe jî sosyalîstim yani baweriya min hîna sosyalîzmê heye. Me dest pê kir me yekser dîn û eşîrên me, axayên me, apê xwe, bavê xwe me çima hedef kir? Çima me wana yekser hedef kir? Me hêza xwe esil çima me parça parça kir 20 sal 30 sal? Me bê hemdê xwe kir ama dagirkere ev bi dest bi me dan kirin. û îna ji niha bileksî wî heye. Aniha ji dîn pêş dikeve, barê pira pêş dikeve. Dîn tiştekî zirar nîne. Milletê Kurd dînê xwe heye. Piranî îslam e û wekî din ji dînê din jî hene. Hemî dîn jî li gor xwe pîroz in. Çima îro ew tevgera di nav dîn de ji ew jî yekser cep û sosyalîst a sûcdar dikin. Baş e biborin pirsgirêkek derket çîbû ez jî nizanim em mêze dikin tiştekî pir balkêş e. Yê dîroka Kurdistanê de kevin û niha da yani 30 salî da yê herî fedakarî kiriye berê serokên me yên, serkirdeyên me yên, mezinên me yên dîndar bûne, êdin jî dema moderne jî yê herî fedakarî kirine, li pêş şer kirine, jana xwe dane bi hezaran bi 10,000 sosyalîst. Nexwe ev mijara sosyalîstî yan jî dînî nîne. Her milletekî de dîn heye, felsefe heye, bîrdozî heye. Hemî jî ji bo xizmeta milletê ne. Dîn ji bo bawerî, ji bo dilşadkirina li hember êşên dünyayê em bêjin sebatdayîna milletê Kurd bawerî ye. Bawerî tiştekî ihtiyac e, pêwîstî ye ji bo milleta û her wisa sosyalîzm jî fikrekî jî ye. Tenê sosyalîzm her fikir, her hizir ji bo milletekî pêwîstî ye. Çima em vana wek ji bo rizgarkirina welatê xwe, ji bo milletê xwe nafikirin, çima em van hizra dijî hev difikirin. Bo mînak li Îran, li welatên Ereb, li Tirkiye sosyalîst û îslam hev dinaxin. Hev dibixin jî dema mijar bû dewleta wan eyn tişt dibêjin. Herin cem sosyalîstê tirka, kapitalîstê tirka, filozofê tirka, Müslümanê tirka, îslam wana da tune. Wek bi navê bisilmantî diçin. Hemî mesela Kurda da aynî hişkî, aynî dijmitiyê dikin. Ma ew jî bisilmanin, ew jî dibêjin em bisilmanin, ew jî dibêjin em sosyalîzm zav çikin. Me alaqedar nake, ez dibêjim qetekî jî nînin. Milletekî hov û dirinde. Lê dijme bi zimanê xwe bi ew hizr û bîrdoziyên xwe hemî yek bi yek dikin bira, dikin dost ji hev dira û dijme her tişt bikardînin û di welatê me bi dest dixînin. Em çi dikin? Em yan dibin hevalên wanê dînî, yan dibin hevalên wanê sosyalîst, yan dibin hevalên ticarê me terin bi wana ticaret dike, rewşenbîrî me terin bi wana rewşenbîrî dikin. Mêzeke em xulamtiya wan dikin. Yani devleta Tirk em bêjin dewletekî zor da be binêvî de jî re xizmet dikin û em ji terin xizmeta wan dikin. û serde jî ev dijminê me ne. Çima gel? Yani em qasî wan misilmantiyê nizanin. Em felsefe qasî wan nizanin. Bîr û baweriya me qasî wan xurt nîne. Ew nikarin avê têxin ser destê me. Çi Ereb, çi Fars, çi Tirk. Eger felsefe be ew birawerin ji me felsefe fêr bin. İspata wî jî heye. Tenê em bêjin dema kevin pir filozofên me henin. Yani em bêjin îro ew çi Elevî çi Sunî Tirka hemî mamostê wan ê me nin. Ocağên Neqşîbendînin, ocağên em bêjin Şeyh Abdülkadir Geylanînin, ocağên Eleviya em bêjin Baba Mansur'un mamostê wan em in. Yani İslamiyet jî me fêr dibin, însaniyetî jî me fêr dibin, her tişt me fêr dibin.
باشه چما ام yani ایرو کو مجرا کردا ایرو فراتونا کردا ام بشن اما بشن daha gram bişin xıyanetkari binge havi dine yani sosyalizme nahir heval necam yani teni zenginin nahir var dine xıyanetkari tişteki deniye xıyanetkari ne eftişte ku او کس جناب دینی درد که باوریا بخواده هیه باوریا بولاتنه تر خیانت کن آخر بالعکس براواج اگر کردکی درست به ناموس به شرف چه قاس باوریا خو بخواده هبه او قاسی باوریا گریداناوی در سوزه ولی گل ولاتی خواه چه به جبر که او کردزانه او ولات او زمان جی آلی خواده جی بو هدیه داین بس جبو خاطر گریدانا خواده بجی او زمانی خواه ولاتی خواه دیروگا خواه پاریزه بزکن حوال نجا وقتا مروف لگل خواهی دلسوز بو لگل ولاتی خواهی دلسوز به ام بونا سوسیالیست اج بفکرن که دنیای دا کی جان حزبی سوسیالیست کی جان رفشن بیرکی سوسیالیست yani bir az şart ne bizim sosyalist belki de velatim med avası 30 sene diroka sosyalist heye kijan sosyalist gotiye eşkara devlet çınak kijan sosyalist gotiye zamanımın nere köpek zamanı halke sebk bu minak Vietnam hem hoşimin fikri hem dün minaj halke bigirin başı milleti hoş bigirin hoşimin yeki komünist bu Vietnam'ı Ömer Muhtarcı Cezayir dindarek bu kam mezekin helbeste her du خوشمروا میزبکن حوالی نجا هر دو جی جیان آخواه همی هز آخواه هر تشتی خواه جبو ولاتی خواه خرش کرن ولات آوا کرن عمر مختار وقت هاد گرتن یکی هفتی سالی بود دستی دا سلاح هاوی دستی دا قرآن جبو ملتی خواه شرط کرن گرتن گوتن واره لبرمه تنزل بکن تعفو بکن گوت نه قد قسم مثلا لكن حوجناك قبيش نجي جا سجادي من بدل نمجي خوي داوي بكم خاطري به اولات باولات جبرك عمر مختار تمثيلي بربرسيريا ملاتي خد كر ملاتي يجيبو آقا دلسوز بو باوريا خد دلسوز بو ريا وان ريا اسلامي بو سرسرا سرچوا بريا اسلامي دا ولاتي خارج کار کرن aynı teşmize که خواده نابینا انسان دا جداتی نکه aynı derfeti da Ömer Muhtarıcı da hoşimiş. Hoşimiş ki komünist bu. Yani ateist bu. Lüçüdü او همه دنیا گریا لفرانسای ما خدمتکاری وان کرد ناف کمونیست وان دا خبتی هر تشکر باشی روزه گفت نه از ولاتی خارج کار کن ولاتی من بندست ژاپن بندست فرانسا بندست امریکا به خلام خلقی ارزو ناموس و شرف ما شرف ما دستوان دا به کمونیستیان پیش پرش ناکه چون حواله کی دید ناوی گپ yani evci parizerek bu او عالی سیاستی دا او دنج عالی اسکری دا یا چه به درفت yenmezsin aynı Ömer Muhtar Ömer Muhtar hem beri bir de İtalya ondan devletin bir hiç kabın devletin mezun bu devletin per xrab او devletin Avrupa uçağı hem Ali din da cüda bun hem Ali teknoloji de per peşketi bun zulüm dikirin zaroka jına bir milyona insan kuştu. Yani hemiz mina Hitler bu faşist mi yani. Farklı ki Hitler bizim keşke aynı mina Hitler. Hitler bu. Yani emperyalizmin dagır keriya Avrupa. Ve zekin yekil Asya'yı, yekil Afrika'yı. Yeki Müslüman, yeki komünist. Yeki gevneşopi, yeki fikreki modern. Valati kaçıkır. Şiberku. Ömer Muhtar. Qasi İslam bunaqa, Müslüman bunaqa. Valat paris bu. Valati kat parast. Eğer ez Müslümanım, eğer Xuda ev ardaya min, ev zaman, ev halk, ev jinu zarok, ev millet teslim mekriye, ez binavi Xuda vejim, temsil abi rast bikim, xwe nefroşim halki, xwe nefroşim velatidin, nefrot. Aynı tişt hoşimicidir. Naam varın aynı minakal velati hoş bidin hevali neca. Diyoga Kurdistan'ı da. Ne dindareki, oldareki, dürüst, xwedî şeref, haysiyet,
سروکێکی مەی سەیدیان شێخ چ جاران خیانەت وڵاتی خۆ نەکردنێ حتا داویا ئەو ئینسانی مەی ئۆڵدار حتا ڕۆژە داوی ژین هەر تشتی خۆ فەداکردنێ پەری خۆ ملکی خۆ ژیانا خۆ زارۆکێ خۆ فەدەکاریەک وساکردنێک و بینجی ئۆمەر موختار نکارە قاسیوان بکە باوەڕ بکەن دە هەمان دەمێدە di nav me de sosyalist û komünîstên wisa derketine ku beyîncî Hoşimîn mînavan dikare bibe. Beyîncî Hoşimîn bi hezaran şehîd dane. Bi hezaran mirin hevalên hêja. Di navbera salên heftê û heştê berê heftê jî li Başûrê Kurdistan şeşte da tevgereke nîv sosyalîzm bû yani mele Mustafa wexta Sovyetê vegeriya şoresî dest pê kir partiya ava kirin polîtbîro hebû. Nîv sistema komünîzmê sistema komünîstî jî hebû Partî Demokratîk Kurdistanê de. Hîna jî hevdora hevrê digotin yani mîna yani yoldaş yani heval yani refîq dibêjin erebî yani hevaltiya bîrdoziyê hebû. Lê ji bo welatê xwe kirin neviya. Ji bo wekî li Başûrê Kurdistanê de pirsgirêka ol û sosyalîst û nizam Partî Demokratîk Kurdistan te nebûn. Ji ber ku wana fikrê wan her çiqas cuda be jî mele Mustafa Nemir û em bêjin komünîstên pir meşhûr hemî bi hevra ji bo doza Kurdistan şer kirin û ji wan hinek sosyalîst jî pir mezin in. Yani em bêjin di nav Partî Demokratîk Kurdistan de jî derve jî. Mesele çi bû? Kurdistan bingeh. Wexta we Kurdistan bingeh girt hûn zihniyeta Ereb, Fars û Tirk derdixînin. Ve wexta ew zihniyeta Tirk û Ereb û Fars we derxist hûn her tiştî xwe ji bo welatê xwe dikin. Wexta we ji bo welatê xwe kir êdî amûrên we, zimanê we, fikrê we, planê we pêşaro jî hemî ji bo Kurdistanê ye. Wexta we vê hemî ji bo Kurdistanê kir hûn ji rêyan rê derdixînin. Derfetan derfet çê dikin. Lê ji bo viya dilsozî lazim e. Du bendîna, du dilîna, du alîna, yek alî Kurdistan. Niha çima rewşa me bi rastî ew qas derfet heye, dünyayê de ew qas îmkan ji bo me çêbiye, çima em nikarin? Em yo bifikirin, hizir bikin. Hevalên hêja Şêx Ubedullah Nehrî, Bedirxaniyan, Seyid Rıza, Şeyh Seyd Efendî û melayên me qet behsa melayê nakin di Komîteya İstiklala Kurdistan ya Seroketiya Xalbekî Cibrîl Nemir hevalî piranî mele bûn. Propagandîstê wî yekem mele bû. Mela Abdurrahîm Şirnexî bi tevî Xalbekî Cibrîlê Bilîsê hat parça parça kirin. Esker jî nebû. Eskera dikuştin lê ew sivîl bû dîsa kuştin ji ber ku propagandîstek mezin bû. Wekî din jî Şeyh Seyd Efendî û tevî dehan mela û şêx bi hevra û Seyid tevî tevgerê de Seyid hebûn Seyidên Eleviya dîsa heman demê li Dêrsin Seyid Rıza gel û Seyid Rıza li gel Atatürk tenezzül kiriba dikuştin naxîr gelek insana afû kirin nekuştin. Bo minak tevgera Şeyh Seyd Efendî de Hacı Musa Bek nekuştin. Endamê Komîteya İstiklalê bû. Heft kes hebû yek ji wan Hacı Musa Bek bû. Wexta te xıyanet kir te nakujin. Dîsa Qasım Bek aynı mînavin. Bikujin jî paşê dikujin. İşî wan xilas be paşê dikujin lê wî demê de nekuştin. Dîsa di nav tevgera Dêrsim de jî Diyap Ağa, Nizam Kê gelek yani merin naxwaze navê wan kirêt jî bêje. Lê Elşêr serî vî jê kirin û Seyid Rıza bê mehkeme bê qanûnî di bazara genim de şevekî de çêkirin û te teslîm be teslîm nebû û kurê wî berî îdam kirin paşê wî kuştin. Daxwaza wî dawî ew bû kurê min Hüseyin piştre ez min bikujim paşê kurê min ona rabûn bilexsî wî kirin berava jî kirin. Mesele çi ye? Çi Elevî be çi Sünnî be çi Müslüman be çi Zerdeştî, Ezîdî yan jî dînekî din yan jî em bêjin Arefsanî, Kakeyî hemî Kurdên dilsoz di van baweriya xwe de fedakariyên mezin ji bo Kurdistan kirine. Dîroka me bi wan pir dengîn e. Di 100 sal e bi taybet
برویج هیلی به تایبت پرچکرنا کردستان دنابنا شاه و سلطان عثمانیا و فارس شندا قط شیخه کیمه قط سیده کیمه مالا خدارونه نشتیه او دولته که کردستان دولته که نتوی خستیه پیشخه شیخ عبدالله نهری وسا گوتیه همجی برنامه خواه چکریه گوتیه از کردستان اکی سر بخواد خواست او ملت ادی نامه اکوی هیج بو انگلیزا دبیجه از 500,000 مالبات کردم بفکرن حوال نجا بری 200 سال او انسانی مزن او فیلزوفی مزن لیکولین کریه ام چی قاسم گوتیه 500,000 اگر اون هر مالبات اکی مزن وی دمی هون دوزان مالبات مزن بود مینان ای باشاره نبون دیو باو زاره پیک او بلکی دیو باو بلکی چند دایکشی هبون و بلکی 10-15-20 سالک هبون مالباتی مزن و با پیر دا پیر دوی مالباتی بفکره نفوسا کرد نابینا 7 و 10 میلیون دایه بچاوی کمترین 7 میلیون دبیجه از خودی بی هزم از چما خدمتکاری پرسا بکم چما خدمتکاری تولانا بکم از حقی من دولت خواه چکم و تشتک دنج دبیجه حوال نیجا او تشت آنا گلک سروکن من نابیش دبیجه از ملتکی شهرستانیه من ملتکی میوان پرور دلسوز خودی شرف و حیثیتا دنیایی و مروبنیه کردستان ولاتکی بهشته و دست پیکا شهرستانیه از اهل میمینم یعنی میمین جبو دلسوزی ده بشه نه تنی جبو باوری خودی تو بخوادی باوری بکه انسان ظلم بکه تو نابی مسلمان او چی بش پرشناک هرکس زانن میمینتیا کو بیده میداد بکارانین حس کرنا ملت خواه حس کرنا ولات خواه گریدای بابو کالی خواه و ارزی خواه عیالا خواه ناموسا خواه و شرف خواه و خلقی خواه تو وانا وقت خودی در کبی کاری ببیجی از دلسوزم یا جی بمینم زم چکم یعنی باوریا من و گریارا من و گوته من عینیت بیجه و باشه جید بردام که عینی که من شوپیا منک ورن شیخ سید افندی اوی بوناوی تشتکی پرمیشیم بیجم او پر گرینگه شیخ سید افندی اصلا انسانه که پولیتیک نبود و ندخواست که نه پولیتیکای سیاستی او انسانه که عالم بو انسانه که میوان پرور بو خلق جی حزد کرد دنیا عالم جی حزد کرد نه تنی کرد یعنی ملتی دنج جی حزد کرد و دنا بینا العزیز و خنوس و ام بجن اردکی مزن ملکی مزن هبو و خلق جی حزد کرد وقت ما گفت که انسانه که زنگین بو و کردستانی دا عالم دولداری مستحنن دما کل سر کردستان کمالیست ظلم کردن لوزان پرچه کردن کردستانی کردن شیخ سید افندی وی قبول نکرد وی قبول نکرد وی گفت مادم بری تبی خلافت و عثمانیان هبون نه خلافت را بیه راد کنن چما از گریدای مصطفی کمال بیم از خود دولت خواب بمشنم لی ریباز او جدا بو بلکه یعنی یکسر سیاست ندخواست وقتا خالد بگی جبری بیرا تکلی دانی خواست وره رد کرش yani tevgera Şehzade Efendi ve Gazi Muhammed per nezki hemen. İnsani alemin ve insanın per netev perveriş. İyice bir çağı tabi Kurda da ittifak şütü nebiyacı zanen. Duhazan reyeki baş bibinin. Davi da Şehzade Efendi vakta tevli ne bu? Jib Alikari khastın. Vici Alikari ekmesin da. Pere ekmesin da halbek. Vakidinci çend Seydu مالباتین سیدی علوی و سنی هنن خال بگیره آلیکاری کرنه یک جوانجی کالکی منه اسماعیل سید خان او شیخ حسنن او جی یکسر نکتی ناف تبگره لی آلیکاری کریه او نورمال کردستان ده گلک اشیر گلک یم بجن کردین دلسوز ملین دلسوز سید و شیخین دلسوز آلیکاری تبگری کرنه تشتکی نورماله لی پشتره وقتا حجی مصابق بقتیایه و yani gertene o başı berdane. Mücareki duru derece havcana ke mesela Şehzade Efendi tezanin ku Hacı Musa Bek evi gotiye al-karimet kir. Serviye ki Şehzade Efendi bir kefalet perek mezinda xada yani ev uçağı xnusi desalatariya devlet zilet ne bu desalatariya Şehzade Efendi devlet ziletir bu. Ev savcı mavcı peremeradan
Rızgar bûn. Paşê Şêx Saîd Efendî yekser goyêdî veger tune em di nav qiyamê de ne. Yani em gene berxwedan bikin. Bi xwe tifinga xwe gir destê xwe ji Bakurê Kurdistan heta Kela Amedê bi xwe şer kir. Şerekî mezin kir. û çi got yani ew destpêkê da serkirde nebû, ticaret negotiye serkirde me li wexta gotiye temam bi îzna xwe de em Kurdistana xwe çê dikin bi dilsozî her şer kiriye. Çima serkeftin nebûne evan em ê başa qise bikin hemî şêxên me Seyîdên me heta dawî berxwedan kirine lê serkeftin çê nebûye. Çima çê nebûye em ê sedemê wan bêjin. Lê tiştekî heye qet yekî dina zirar nedaye. Şeyh Said Efendi zirar, Seyid Rıza zirar nedaye Şeyh Said Efendi, Alişer zirar nedaye Şeyh Seyid Rıza, em bêjin Şeyh Said Efendi zirar nedaye em bêjin Şeyh Ahmed Barzanî yan Şeyh Mahmud Barzancî zirar yani serokên me her yek di devera xwe da serî rakirine heta roja dawî jî berxwedanekî mezin kirine di wî qehremanîya wan da di wî dilsoziya wan da qet şikirine. Ji Alişer bigirin, Ehsan Nurî Paşa, Şeyh Said Efendi, Şeyh Mahmud Barzancî û Şeyh Ubedullah Tabî Berî Paşa, Şeyh Ahmed û Mele Mustafa Barzanî qet tenezzül nekirine. Heta dawî berxwedan kirine. Lê binkeftin çi bûye? Binkeftin tiştekî dinê Emewî qise Mehabat jî Pêşeva Qazî Mihemed ew xeleka dilsoziya dawiye. Rêbaza Pêşeva Qazî Mihemed û Mele Mustafayê Demir. Dewletekî jî ava kirin lê ew dewlet aliyê navnetewî hat hilweşandin. Em ê sedemê wan bêjin lê niha mijara me xilas bikin înşallah em ê di axaftinekî din de sedemên binkeftina dîrokî çi ye û aniha çi ye em ê qise bikin. Tiştekî heye dîroka me de dilsozî heye. Lê hin eşîr hin xiyanetkar derketine zirarek mezin dane ew mijarekî em ê wî qise bikin paşê. Lê gotina min mabesta min ew e di navbeyna serokên Kurda da di aliyê dilsoziyê da hevdira dijminî tune ye. Belkî yekî dest pê kiriye êdîciyê xwe de dest pê nekiriye. Sedemê wî henin ji ber ku Kurdistan axekî mezin e û parçe kiriye. Peywendiya di navbeyna perçeyên Kurdistanê de pir zehmet e. Tevgerekî li Bakurê Kurdistanê çê dibe em bêjin başûr xwe nagîne. Yan jî di nav Bakurê Kurdistanê de jî du tevger çê dibin di hevdira nikarin tekilî dayînin. Li Rojava derdkeve başûr nabîze yan jî Bakur nabîze. Li Rojhilat derdkeve îşat Bakur nabîze. Yani tevgerên me her yek bi demek din da derdkevin û navbeyna wan da tekiliyekî xurt tune ye. Sedemê wî pirin lê ne ji zanebûn, ne ji ber xiyanet, ne ji ber hevdû reşkirin nîne. Bes ew organîzasyon nekarine çê bikin sedemê wî jî bi salan ji aliyê du dewlet hatine parçe kirin ew tekiliya wan hatiye qut kirin. Tenê du dewlet jî na başê Fransya, İngilîza, Rûsa ketine nav Kurdistanê. Wexta bûye pênc şeş parçe her dewlet parçeyekî Kurdistan bo xwe tanzîm kiriye û Kurdî din nekarine bikevin wê derê. Bo mînak Şeyh Said Efendî dixwaze yani Komîta İstiklala Kurdistan bavê tu jî bişîne Başûrê Kurdistan bo tekiliya Barzanyan yani Şeyh Ahmed Barzanî û pirayê bıçağı genç bû Mele Mustafa Barzanî û yan Şeyh Mahmud Barzanî İngilîzan neiştine. Xwastine biçin aliyê Îran bi em bêjin tevgera Simkoyê Şikak tevkilîdinin nekarine carcara karine carcara nekarine. Dîsa Ehsan Nurî Paşa tenê maye xwastê tekilî dayîne bi aliyê Rojhilatê ve çûye hevalî wî çûye nehatiye ew bi xwe çûye yani ew peywendî hewildan çêbûye û hemî jî wek birav bûne hevdira. Lê nekarîne hêza xwe serhildanê xwe bi hevra di heman demê de bikin. Eva pir girîng e hevalî nêca. Sedemê wî yekem ji ber ku ji aliyê dewletên din hatine dagirkirin wana neşyane ku hêzên xwe di heman demê de tanzîm bikin. Em bêjin Alîşer 1920-21 de tanzîm kiriye. Şeyh Said Efendî û Komîta İstiklal 24-25, Agrî 27-30, Dêrsim ji 30 şûnda, di wî dember navberê da 1933 Mele Mustafa li Bakur li Başûr tê girtin û İngilîz wî sürgînê Musul Paşê Silêmanî dikin. Şeyh Mahmud Barzancî
سری هلدایه او برنه هندستانی نظام یعنی نهیشتنه سروکین کردا ورن جمهر نابین آخدا هیزکی مثل آوا بکن دو جارا امکان کتیه دستیوان یک komuta istiklal Kürdistan'ı da serneketine دویم جی دما محبت آوا بیه هم کمال جنوبی کردستان یعنی پارتی دموکراtik Kürdistan'a İran yani Rojlat او هم ملا مصطفى النمر وهم قاسم محمد النمر پشاور نمر وانا اوی دیتنه جیبروی دناف سه پارچه دا خواه نگیشتن نکرنه بگیشتن روژاوای لی کردستانا باشور باکور و روجرات دناف مراقه دا پیمانه کچه کرنه پیمانه سیسین oranı emdi beşin دوی دری ده گوتنه ام نها محباتی آواد کن beşe روز da emi herkes alikariye mahabat ke mahabat Kürdistan'a Komara Kürdistan'a ya hemiyaya ezxaya Hinduzanın geleki tevger yani tevgeri başlıyor Kürdistan bu minak hevi tevgere hevi diye Mirhaç yani Mustafa Khoşnaf bir tabi peşmergeyi koy Mella Mustafa Nemir bir tabi Hazar Sesi peşmergeyi koy disa çend Serbazınca Irak revine eski askeri Irak revine ciddi serbaz ve askerinci Türkiye revine İran hatine yani brastici mahabat Komara Kurdistan kombinazoneke neteviye. Uçağı defez çebiye u brastici şirketine mezene devleteki perhoş avakırne li evhat gerekse demi hense demi dahili ve harici dervehenin emir olacak taybet ser mahabat bağfın mecari brasti pergringe jiberku devlet amayet daviye و ام اگر اوی باش تجربه ورنگرن پیش روز دا او پیش فچونین روزاوا باشلی کردستان یعنی بشی دنی کردستانی دا امی نکاربن فایده کی جی ترجمه جی از منادیرو کی بگرن حوالی هجالی بی داری از دخوازم چند پیونن سر وان پیون باغفن باشی سر نتویت چیه براستی نتویت اکو امد پاریزن نتویته یان جمارا نتویت جدا لازمه جبركو ما جالك جرباندية ادي او نتويات نابه او نتويات اكو از خراب بيجم از كردم سوسياليستم كردين بسلمان ولا بارجوان قبول لك يعني او بيجي از كردك بسلمانم ولا بارجا سوسياليستا قبول لك او دم بيجي از عشير فلان عشيرم ونتو پرورجو قبول لك عشير تنه خازل عشير بمانا نها işime tani aşiba mı aşire haldıkır partiyen mi aşir xirabtırın yani partiye kirabe becez kanton tuxazım zam çıt tuxazım edin gişki derevin evdin becez Iraki mi mina çekri yani velhasıl netev Parizya meda problemek beri netev Parizya meda problemtir ne bu hatta 1938 45 46 ava buna muhabbeti da de her axi Kürdistan'ı da ده هر جرفشن بیرک بگره حتی سروک اشیرک و اولدارک ولاد پاریزیه که پاکشه بو اد بیجم پاکش نابیجم به هفره گرتی ریخستن کریوان تو نابیجم پاکش چیه؟ کردکی باکور دکارو بو هر باشور کردکی باشور دکارو بو حتا باکور بونا ولاتی خواه شرب که یانجی هم بیجن اشیرکی هر نیوی اشیر خواه بیشنه باشور کردستان ایل ورد گل بارزانیا شرب کن یانجی هم بیجن احتیاج هیه دمکی شیخ احمد Şamavut Barzanci name düşüneci bu aşiran o yakşişi Ahmet Barzani düşüne yekemin kesik o her alikariyavın uçağı gence Mela Mustafa Barzani hasbi xasard be tabi sesi peşmerge xabigi haval hecalve deri et xatım tişteki bejim ava pergringe velhasıl eğer hatta hazar nasıl çılıp ben çılışacağım befkren o başlayacağım hatta videmi hemmim serkedeyin tevgeri netev peresti de dırsoz Lejvişunda modernizm dest bekir. Yani bir dozyen derve hatın Kürdistan'ı. Sosyalizm hat, fikri kapitalizmi hat, fikri cüda hatın felsefeyin dünyayı ketin navme. Me ev felsefeya, ev derve hatı, ev bir dozya eğer bir dozya xay netevi gırba yek xıstıba hizmetan neteviyeta xay belki me sudek mezi vart kırt. Lemevya nekir, metiştek dinkir. Me bir dozyen dağır keragırt. Ev permiyi mehaval neca. Ev sosyalizma ketiyen navme, sosyalizma kurda ne bu? Sosyalizma Marksi fekiji ne bu? Sosyalizma Türka, Araba ve Farsa bu. Le dinavi daji,
جبر کو بر 30 سال 40 سال من جاب سوسیالیسم هیم بومه gelek dilsozên Kurd baweriya xwe bi wan nanîn çûn nav tevgerê Kurdî da şer kirin şehîd ketin. Di nav Partî Demokratîk Kurdistanê da, di nav PKK da, di nav yenekî da bi sedan bi hezaran sosyalîstê wisa piranî jî mixabin hatin xerç kirin. Lê dilsozî da ewana ti cara kêmtir nebûne ji Seyid û şevên xwe kevin. Ji ber ku dilê wan mîna Hoşîm û Ömer Muxtar çawa yek bû, dilên sosyalîstên Kurd jî wek sosyalîstên qehreman behsa wan dikim ez behsa sextekaran nakim ji xwe wexta me bû sextekar bibe sosyalîst bibe dîndar ferq nake eyn tişte. Yani ew her du jî derewin. Lê sosyalîstên dilsoz û Müslümanên dilsoz em bêjin Xristiyanên dilsoz, Xristiyanên şehîdên Xristiyan jî hin dirame da. û Yezidî, Kurdên Yezidî yan Kurdên Yarasan kîjan di nav xwe da ol û baweriya xwe da dilsoz be di doza Kurdistanê da jî dilsoz bûye. Ji ber ku bi rastî bîrdozî yan jî dîn eger tu bi dilsozî ew bixwazî berdewam bikî ji te re welatek lazim e. Bê welat tu nikarî bibî dîndar, tu nikarî bibî sosyalîst, tu nikarî bibî însan. Wexta tu dilsoz bî di fikrê xwe da hizra xwe da welatê xwe da jî dilsoz dibî. Tu wexta tu welatê xwe da em bilexsî bifikirin biwerin xelet got eger tu welatê xwe da dilsoz bî tu mecbûrî bîrdoziya xwe da baweriya xwe da dilsoz bî. Wexta mirov welatê xwe hez kir ew însan nikare xiyanet li gel Xwedê bike yan jî li gel sosyalîzmê bike, li gel karkera bike, li gel jina bike, li gel zaroka bike. Ew nikare. Ji ber ku welatê xwe re dilsoz e. Ji ber ku çima welat beşa herî mezin ew civakê ye. Welat ême hemî ye. Em hemî tê re dijîn. Nefes digirin, em coğrafya xwe fayda dikin, behişt e zika Kurdistan. Yani Kurdistan welateke wisa behiştek û jî hez nekirin ancak Kurdên ku per ketî dikarin wî hez nekirin. Îja aniha çi ti nav tevgera Müslüman da be, çi tevgera sosyalîst da be, çi sinifa kapitalîst da be. Yên ku ne dilsozin bi rastî yan li gel xiyanetkara cî digirin yan jî qasî wan zirar didin Kurdistanê. Bi gendelî, bi karên xirab, bi pîs, bi nexizmetî, bi dizî ez dev ji wan berdidim. Biraz sinifek xiyanetkar hebe, heye. İşte mala Taliban. Xwedê hema Xwedê jî detir bide. Di partî din de jî henin. Gelekî ew ku dibêjin em welatê xwe PKK de henin, êdin de henin, hemî partiya da henin. Birayê me baş dikare bexayîn. Ew wana ez normal dibînim. Lê ya ne normal çi ye? Ew ku dibêjin em welat parêzin, em Kurdistan dixwazin, em serxwebûnê dixwazin, pirsgirêk divê de heye. Em ê Serbiya biaxivin. Em ê êdî em ji xwe wek Mazlûm Doğan dibêje, bizeke Mazlûm Doğan sosyalîstekî ye. Roja Newrozê xwe kuşt. Ji bo Kurdistan kuşt. Ne ji bo tiştekî din. Tenê Kurdistan. Ez heta li ber dagirkera serî bitewînim, vê jiyanî red dikim got. Baş e hevalê wî çi dibêjin îro? Ew sedema ku Mazlûm Doğan xwe kuştiye, hevalê wî ew sedem jî ortê rakirine. Mazlûm Doğan ji bo serxwebûna Kurdistanê jiyana xwe da 24 saliya xwe da ew dibêjin em dijî dewleta Kurdin. İja bifikirin dünyayê de hîna fikrekî wisa tune qet milletekî heta na negotiye em dijî dewleta xwe ne. Ew dibêjin. Wekî din jî em bêjin Hesen Köstenî em bifikirin. İnsanek bîna Mazlûm Doğan bû. Qehremanek mezin bû. Yani em bêjin mamêdiş. Hevalê wî çi dikin ha? Diwerin. Hevalê wî işte Celal Talabanî işte em bêjin na Berhem Salî ew din Nefşira Mustafa Merçû hemî mîna dijmin dijî dewleta Kurd bûn. Baş e tu dikarî dijî barzaniya bibî. Bibe min eleqedar nake. Çima dijî Kurdistanî? Çima? Em ê biya nabiaxivin. Yani asıl sebep ne tenê xiyanetkar çawa derdkevin. Xiyanetkar ew derkevin. Yek jî bîr nekin hevalê nîşa. Milletekî dilsoz daîm têda xayîn dibin. Ev ji bîr nekin. Ji ber ku bîngeha xiyanetkariyê dilsozî ye. Belkî ji we re ters tê ama rast e. Li ku derî dilsozî hebe xiyanetkarî li we re heye. Xiyanetkarî û dilsozî bi hev re ye. Eger dilsozî nebaye xiyanetkarî çi nedibû. Ji ber ku tu dilsozî baweriya xwe bi milletê xwe tînî, bi însanê xwe tînî, jî hez dikî, qîmet didî, ew te difiroşe. Eger tu hez nekî, tu zulm bikî,
تو تدایی بکی اون کرشتر خیانت بکجی دم خود در باست بید. یعنی ملت کی دلسوز دائم راست خیانتی تی چیز در با چیز هندر هنه که قصد کن ام جرجرات کمین که مسی کرد خاین نظام چک نه کرد اصلا خاین نینه کرد ملت کی پر مزنه ملت کی خودی شرفک مزنه لی دو آلی دا خیانت بینه همج در با همج هندری خواه وقت او هر دو خیانت دین ملت کردش که مجبور به تسلیم خیانتی ده یا نه در شما دیروگ جداتره ایرو پر جدا عرب شما بری در فتن نبون شیخین ما سیدین ما میرین ما جهب جدا بون ولا پارچکری بود تکی کومونیکاسیونا نو براوان تن نبو و گلک سدمه بون لی سدمه کی گرینگ نها جی بری جدای ازوی دخوازم تشنشان بکن او گرینگه و امی روز آدن جی اویا گنگشی بکن رجاعت کن تقیم بکن امی سر bir برنامه یک چکن دیرو که دا خیانت چه بیه لی او خیانت دما بن کفتنی یعنی مزخه ونداد کر یعنی زیمت تشتکی زرار کر اوانا دما ونداد کرنی دا ونداد کرنا مزو کرن yani خیانت یکسر کردستان parça نکر hatta 2 سالی hatta 6 تو 6 جدایه 6 تو 6 او şunda خیانت buya bir doziye ki nav kurda da heval edeceğim. Hatta 6 تو 6 di droga Kurdistan'da خیانت vak bir dozi vak fikir dinav kurda da ne bu. تو برخدا نگید که کوریتت کارش را خیانت که یا امید کجی یا افت که خلاص به او دو عثمانی دا چی بیه همی ملت دا چی بیه لی ایمه ام زیده ملت کی یعنی خیانتکار زیده ما جزا کرنا خیانتکاری نفکریه ما گوتیم اصلاح بکن سده ماوی چیه یک جی سرکردین کردین ما پرانی اولدار بون و اولدارین مجدل سوزن و براستی جی جزا کرنا خیانتکارا نفکرینه hatta juanatiye götürem ıslah bakın. Yani ev kimasi tevgera şahsiyet efendiler heye edirsim de şey. Bu minak mesela bizim hanıma Alişir Kahraman, hanımavi Hevcinavi, bu evci şervarek bu serkirde bu. Zarife Khan da bir cevarem bir ayberi bu koçun. Ev benamı çekiye. Alişir u seytirza tabi de bizim yavukçu ev brazimeye zvizarar nayi insan ekiye fakirem bezeke Ali Rahm, Ali Dilşavatiye da vandat kın Kürt. Aynı tiş bu şahsiyet efendi cem tukarım peşin. Yani nezik buna Kürt'a da mıxabın ev kemasi heye, kemasi jiber dilsoz yavanti. Aynı tiş Mele Mustafa zikriye. Yani Mele Mustafa dibêjin her zavgav dibêjin. Mele Mustafa'ra gotine çima tu xayina ceza nakıcı. Gotiye ê xiraba ê baş, Kürtên baş devlet kuje. İxrabcı ez bukujum Kürt naminen. Evajı felsefekiye, fikrekiye, li neraste. Davyavi tane, jiber ku her xiyanet kariya ku te afkiriye, ev davyet etine. Davyavi tine. Hemi tevgereme de usabiye. Beri duk kemasin Kürt'e hebun. Serkirdeyn me, oldarın me, em nadiruk axaj rexne bikin. Yek, tekiliyavan zayıf bu navbara xoda, herimi de fikrin, herimi net fikrin bu saddibun. Herimi ninin. Li bu saddiman. Jiber ku komunikasyon netkarın çepkin. Sedemi perin coğrafyaya ve kime gotiye devlet perçeklerine yekşi aliye aşireti da keması gelekin. Yani aşirete zeyde tekliyan tane. Yani ev keması perin le düşmünti tane. Drabeyna tevgerin Kürt'a hevdura düşmünti tane. Hıyanet dınav her tevgeri da vak şahıs ve komek yani bizi düsi hain dert kevin ev kas. Evci hatta davya cana koy haşez ve mina küçkeki nasıl. Le şesti şunda xiyanet vak birdozi vak arteş vak parti çebun heval edeceğim. Eva müzarek percüde. Çıma çebun. Çıma şesti şunda her tevger derketin u Armanca Kurda aslen devleteki serbukhaya çıma hedi ev serkirdeyn ev parti u hizbin ku çi İslami be çi sosyalist be çi nizamçı be başirabın bejin em devletek naxazın, em Irakine, em Türkiye'ine, em Şahine, nizam em kene, em Bakırı Suriye nizam çık. Evana ev
سیستمکیه 5-6 ساله لسر کردا تی چکرن امی ویا به تایبت اخافتنه کدن دا سر ویا باخفن یعنی سبه یعنی دوست به سر ویا تایبت امی باخفن اوا پرگرینگه اگر ام بزانه بون ام دروک آخواه اگر ام ویا دا باش نزانه بون و اگر ام هزرا کردیتی جنوب ده هندری خود ندن زایندن ام کنه بخود بدن زایند کس فریمناکی کردیتیه ام بخود دیجی دروکا کردین دروک اما اوقاز دولمنده اوقاز زنگینه ام به سالان لی بکنه خلاص نابه ام وانا درخینن کرد بون چیه زیانا کرد چیه اخلاقا کرد چیه روشت فلسفه کرد چیه دروکا کرد چیه ام وانا بینن اوی که نها بونه ترک و فارس و عرب اوانا محنک خود کن اونا عادی بجنه فلسفه ترکه جاره کس لحبسه بون یکی هبو هنرمندکی گویا و کاوانlık عرب بکرد به ما کرده da bu فیلسوف درد که به tabii ki yazar az insana cevizci mi to haşa ve to çi keriyor to dersin der ne keti benim masayı tırzaçı çıkı masayı kavaheye Alişer çıkı masayı kavaheye ku dehan sadan kahramanı bu senin yeni navan nahit gibi istin peki dersin dert keve çima der ne keve bu fikre hemi coğrafya Kurdistan kahramana vatiye یکی درسیم یکی دیاربکر یعنی یک کدر درد که دوی دروکاما da kahraman olsa dernek eve. Ha işte misal eve. Ev 5 sale لسر کرده da perverde ki dagır kere heye به taybet 1961 şunda. Perverde ki vussam muntazam sistematik pergali rekupek çekirne Rojavay Kurdistan, Bakuri Kurdistan, Başveri Kurdistan و Rojlata Kurdistan. Hen deverada seddi set serkeftine, hen deverada seddi penci, hen deverada ser neketine. İşte eva permüme. Bakuri Kurdistan seddi set serketine. Bakuri Kurdistan'ı vega evnay vatayı ku Bakuri Kurdistan'da serketine edi Bakuri Kurdistan namine. Na bilakis ez dibêjim Bakuri Kurdistan belki cihamiye beri be devlet. Mümküne. Diroke de her şey mümküne. Bes başır bizi ve gere heneki imkan çeke o em bijin meşa serkabını da hen serkeftarab ke. Dikare belki Bakur به سالان تسلیمیت به ساله که دا همه آخی خواهد با ترکیه رزگار بکه قد دیرو که دا چه به دیار نابه نهاد خواهد ما بخواب بینن خواهد باوی ساروکین کرده باکور گرتنه سیاست اکی قریج دمشینن دخواب بینن کرده وانا جد خواب بینن یعنی جالان بخوش دخواب بینن به شروع دوستانی نه کس برخی کسی نینه و ام برخی قربانی نینن لی او تشتی که از دبیجم او 5 سال پرورده چکنه او پرمی محبال نجا 5 سال کردا گوتره هون دولت نبن حوجنا که هون بناوی پرولتاریا بناوی سوسیالیستا گوتره بناوی اسلامی گوتره امتن امبرانن به صدان هزاران دره گوتره همی مجیون ما کردا سقط کرنه حوال نجا آنها اجتدا مجیون سقطه برا کس وقتا دیروکا خوا رخنت که حدی خوا در باس نبه خوازل مجیومه کردایتیه قاسی شیخ عبدالله نهری بدرخان Alişer, Seyit Rıza, Şeyh Said Efendi, Mela Mustafa Nemir, Şeyh Mahmud Berzenci, Qazi Muhammed. Xazıl ev hizravani netevi anal cemebya devlet buname nav 2 salada kesni kari mebde seknandın. Hala heneki aham dibin Arab dibin tasavvur bikin, heneki hızır bikin başa roçi. Ev derfeta ku iro destimeda heye. İrolu Başveri Kurdistan, İrolu Rojava, beri 10 سال باکری کردستان شیخ عبدالله هبیا یعنی قاضی محمد نبر هبیا کردستان ها بیرو باشه مسئله چیه beri هزر اون رامانا نتویه که خورد هیه حوالی نجا ور باسیت نینه ام هینا قاسیوان نا سدی 10 قاسیوان کرد نینن از سدی 10 قاسی احسان نوری پاشا کرد نینم احسان نوری پاشا ده بازارن آگری دا خلق تنظیم کربون دگوت او اسکر مامور دکتر او تین تشتین خوش نفروش زوارا تشتین خوش سی ملتی خراب فروش ارزان و ملتی خراب تشتین خراب بدون ما بیناموزا کی بیاد که نال کردستانی دست برسکم کی بیاد که حتی بری تصویر آوان تفگرن نتوی و ساخوش بود لسیلی وان لفارقین از بخوش مزیان کریه یه ترکی قصد کرن خارن ندادن او اشوانی ما خارن دادن
ترک بیناموس ترکی قصد که مرا یعنی کرد مرا کردی قصد که دونا تری هولیر رستوران دا رو دنی تو بیجی او عربی چیه تلیت هولی نخه خودی بلافته نده یا هر روز گچین من تجاوز کنم من بیناموسانا هر روز کرکوک داگر کردن هر روز دار که من کجن آلا کردستان بلنگی خواهد کردن شرمناک لهولیر 10 کس را من شر کریه 10 کس را من گوتی از ناخم خارناته مسئله چیه احوال نجا tabi ev sucu kesinliğine az insana sucular nakım siber kur evci kurdun le ev perverde 5 sal ramana kurdi perişan kiriye eval nija ramana kurd nemaye ev ya bizanın ez bu beheviti nabejim em dibijin em kurdun şekli em dibijin naverok em kurd ninin naverok em kurd bin em gene sediset bi velati xava giridayibin milleti xava giridayibin em bi sediset partiya giridayinin bi din giridayinin belki bi ideoloji giridayinin bi perixwe giridayinin bi malbata giridayinin eger li Almanya bin em sediset giriday Almanan li em giriday Kurdistan ninin em deravan nekin rastiye qsekin eger em vî rastiye bibînin em dikarin xwe biguherinin em dikarin wek Sokrates dibêje aynen metoda Sokrates'e mi bikar bînin Sokrates ava buna civaka Yunaniyada yani birastî hêz û destpêkeke permez ne berî Sokrates û du Sokrates Yunanistan heye eger Sokrates nebiya ana belkî welatekî Yunanistan jî tune dibû em wê jî başaracak qise bikin lê Sokrates hevalê neca ez bala ve dikişinim şagirtê Zeredeşt e di mehkemê de bi xwe dibêje henekê xwe bi mehkemê dike محکمه جرا دیگه تو وان فکر از کتینی تو خدای ما işte او پوتین ما این کارت کی دبی ولی یکی دایموند ناوی بزانه بوند بشه جو آگر چویه مرا هم تشتا دشینه از فردم asıl bahsa Zeredeştiyet ki jiber ku Zeredeşti wî demê gelek welatan da hatibû qedexe kirin kuştin persabusa kirin bi hezaran Zeredeştî kuştin Zeredeştiyekî nû çekirin xwe bi sextekarî tiştekî acayip tiştekî qet alaqayî bi Zeredeştî neçêkirin tabi ew mijarekî dinê em rojekî ser dîroka Zeredeştî jî biaxivin felsefeya Zeredeştî ez tabii ki em dikarin mîtra berê wî mîtra û zervanîzm heye yani hevalên heja Kurdistan derya ye bi rastî em henekî xwe bi xwe dikin yani li vê derê ez mijarek bêjim hevalên heja çend sal pirsgirêkên bi dewleta Alman heye serê carî ji min re dibêjin tu felsefedarî were filan dibistanê de felsefecî dibike nizam çi bike ez dibêjim zimanê min têrê nake dibînim te dişînin dibistanê dixwazin xwe bi sîstema xwe girê bidin dawî de ez mecbûr mam ez çûm cewan min got ez vî karî nakim naxwazim bikim felsefeya Kurd heye ez çima felsefeya Alman xizmet bikim ez ê rûyê 8 saat 10 saat ji te re bixebitim gelek hevalê me hene bira xebitîne û mamostenin profesörün destwan sax lê xizmeta wan ji Almanan re çê dibe fayda tu mesela filozofên hevalê me profesör hene li vê derê dostê me nin per tişt dinivîsinin ama nikarin rû pelekî Kurdî ser felsefa binivîsinin baş e birayê min ez çi bikim profesöriyetê Kurdên me li Tirkiyeyê dikarin bibin profesör dikarin bibin albay subay di nav artêşa da dikarin her tişt bibin xêncî Kurdbûnî her tişt dikarin bibin çi fayda wî heye bira ez bikaribim felsefedarekî xirab ê Kurdî ji felsefedarê herî mezin ê Tirkî Almanî zêdetir fayda min ji bo milletê min hebe ez qet tiştekî nekim hinekî dîrok lê kolim sibê dest pê 10 genç ji min motivasyon werbigire dîroka felsefe bikeve rojevê de hevalê nêca çawa dibe ew felsefe li ser axa me derketiye bifikirin felsefe filozofî yekem ê Zeradeşt Kurdekî Rojhilat Kurdekî Urmiyeyî mamostetiya wî hemî Kurdistan çêbûye Nînava Urfa û hinekî Babil jî mamostetî kiriye geriya ye ji xwe hemî coğrafya Kurdistan bifikirin di dünyayê de ew mitraîzm zervanîzm û zerdüştîzm her sê dîroka Kurdistanê ne felsefeyê herî mezin ê dünyayê ne hin heval hin di wî de bisporin em înşallah çend rojê pêşeme de bu wana çê bikin mitraîzm û zervanîzm û zerdestî çawa tesîr li ser hemî dîn û felsefeyên dünyayê çêkiriye hevalên hêja okyanusa çanda Kurdî qasî ku em bikevin hundir de bixeniqin em nikarin bîjin lê
او کسین که مینا بی باب و بی دایک مزن بونه ام دایک و بابی خوش ای خلکی بچکتر دبینن جبر ویه که ام سری جاری خواه به ایران فارس به ترک و ایدن گریدن ام خواه به کردا گریدادن جبر ویه که ام ونداد کن لی اگر تو حتی داوی خواه به ستونا کردایتی گری بدی تو یقین سرکفتره که مزند کلترا کردی را بکی ما چوا چی بیه چما او نقشی بندی آنجو کرده درکتره چما همه دنیا بوان گریدای وانه ترک گریدای وانه فارس عرب چوا ده به او ام بیجن حوز و اجاق مین علویا یارستان ام بیجن کاکی و علویان ما مسلم مزن همدانی بابا طاهر اوریان یعنی و ام بیجن ابوالوفا الکردی و فیلسوفی مستمزن باشه اوانا چقدر تاثیرک بوستا جغرافیا که مزن چی کرنه دنیای چقدر علوی هنن همی فکری وان هر دو کس بابا طاهر اوریان و ابوالوفا الکردی او هر دو کرد یک کردکی aşırı nergiz yani başarı Kurdistan یک کردکی روزلاتیه همی دنیا جغرافیا کردستان و همی dünyada چقدر علویتی هیه یارستانی کاکی چه فکر هیه همی حتی گلک ایجی جه تاثیر گرتنه اسرا اف هر دو کردن چواد به هم ملتك مثلا لأو سقراطس گفت متد زاینده یا خزره جرا یونان دی بجیم مایوتیک یعنی جوهر انسان دا فکر هیه تو اوی به پرسیارا به هشیار کرنی و دردفنی میدانی پرورده بویسته میچید کن امی پیشم بحث بیاب کن نها او فکر زاینده جمعه hat سکراندن çünkü hemmi oldarın me bir şekli خواه پرورده کرنه یکی عرب نهات یا کردی me پرورده نکریه حد وان زیرتره مدرسه این me هم تو کردستان بهشت هم مدرسه یعنی حوالی نجا حتی زاروکاتی هم بخوشش مدرسه او تشتین که من مدرسه ده هیم بونه زانینگان ترکانı کارم بدنمه او دیروک او چیروکن فلسفی من belki sedan çirokları az film bu me او فابل تنه فابل Avrupa La Fontaine çirokin La Fontaine hemmi jime girtine heval nija پران یوان هندیا جمع گرتنه عرب جمع گرتنه جغرافیا چیروکا دنیای کردستانه از ناویا بجم هن کرین مهنن حشا خلامی ترکانه یکی ویروزی گوتو بیاوی کاوه چیه نویسکارک دنگی کاوه چیه نزارم دبیجه هن کتیب هنن کردی حیفه کاغذ مرو بابجه مصرفته به بفکرم ملتی خواه چها بچوک دیبینه yani Türk'ün Kürdi çıkas hemen kötü bir kağıt masraf be. La nivi Türk'a nivisin Türk'a hemi valaya. Mezeke insanın me vakta evya bir Türkçe de beje ev kas kere. Terep Türk'ara kısa dike sinemacı mevsat ki nivis kari mevsat. Eri ez vakta kerdi bejim heval neca ez hakaret nakim. Aslında o caş. Li ez jibok ali siyasi de hakaret ne bevidi bejim. Bırak kurbana kerabınci. Eğer insan ki kültüra kapıcık dit جب ترکا عربا و فارس جوان را سری خوار کر او قربانا کرین کردستانی بود ایجا نام مجارا چیه مجار امی بیا زلال بکن چما ایرو خیانت عالی سیاسی بیردوزی و پسیکولوژی را او قصد خورده یعنی چما هم شرم بکن وقت هم سرخابنی دخوازن دو بیجی خلق بد کنه چما حزبین دجی سرخابنا کردستانی جی ایکو دخوازن زیرترن چواده به دیروکا کرده اف نبگه خودینه که اگر نا رفراندوم ek mezrem çe bikin Başırı Kurdistan Rojava heneki belki Rojava heneki sedi çil Kurdistan'a bece sarkabın sedi haftaya bece ez dışım çıma gelo yani ligor siyaset becim milletime inşallah verne beşe milleti Kurd milleti pakışı çava kırın ev hıyanet ev dagır kerin ku heza xwe dijî Kurdistan çe bikin bi destê Kurdan çêkirin hevalên hêja evar bi çar tiş ve girêdayî yek xwe bawerî evê ku xwe girêdayî hezrên ceşetiyê dikin wek însan kurdiyatî xilas bine mesela berhem salê dibêje Bakurê Iraq yan jî arasê çiye dibêje Iraqî be ew caş baweriya xwe bi însanetî nemaye ew êdî jî însanetî xwe derketiye hevce nake qise bikin yan jî yekî bêje hûn dewletekî bidine min ez dewleta Kurd naxwazim aynî mîna arasê ew çûne lê xwe bawerî kuştine ê du dilsozî kuştine
دلسوزی چیه؟ حس کردن انسانی خواه، حس کردن کردستان، حس کردن دیروگا کردستان، حس کردن فلسفه و رامانا کردستان، هزاران سال تره دیروگا من دلسوزی کشتره. سه یا هری گرنگ برجواندیا کردا لسر کردستاننا لسر هیزن کجی در وقتین گریدای وان کرده. یعنی کردن مبوس کاندیدات میده که ترکیه البجارتن هیا الباکور هیا روشن بیرخوا فروتن ترند بن کاندیداتین عراقی اویدن بن نظام چک یعنی عالی برجواندی ده جهان آقا به دروی کردستان گریدن. مثلا از خواه پر دلسوز بینم. حوالی جا پس نه قد عالیه که منی دلسوزی تنه. لی عالی کردادی ده دلسوز. قد تایبتی که من تنه تشتکی نه دلسوزم. چما؟ Çünkü babamın Ali Zozan min söz dayı. Ez ji devleteke biyani maaş nagirim. Amerika'da mı ne girdi? Min mamustetik kiriye Türkiye bir sarı koy. Biz devlete maaş ne girdi? Min kar keri kiriye, kari vişen geri kiriye. Ez atma Almanya min hatta na euro 20 sale panoteki peri Alman'a ne kariye nagirmiş. Ez peri zar ki xatıqım. Ez vişen kitibin kurdi çaptıkım. به کتابین کردی دژیم از بدن از جانامن سدی سد گریدای وی آلا پیروز بیه او آلا پیروز چو از دمرم بفکرن حوالی از مجبورم درساز بم درسازی چیه او تشتی که تو جانا قپی گرید دی او نبت تو دمری اگر فکر به اگر مالبات به اگر ولات به اگر اوین به چه به براب به اگر تگود تو هبی از همه تو نبی از تنو تنكر خيانات خلاص و ev rebas ev de serkeve çare biyatine خودی bir dünyayı heye haşa jwe çi devlet je خودی yani çi devlet خودی mezintir ninin çi atom خودی mezintir ninin devlet Türk ve Arap ve Fars jidiroka kurtulmaz ninin Kürtçi mrenci mezintirin zulümci mezintirin jiyanci mezintirin ليه وها بفكرن جمعكي ما هي جم بن عرديدا كفرك زنارك مزندانه سر قپات کنه گرتنه آلی مده آفنای او آفراد بجور آخن ولاتی دن آفده تاني کرسن آفناده مسئله چیه؟ او زناری مزن لبر جمعمی درخینن گره و او وارد کردستان همه او قصر حده لی چواد به جبوی چه لازمه تابی گلکی آستنگی جهنن جبو که تو تشتک بکی آلی تی مادی نخورد به چه بومه چه گود آلی برجواندی دا دولتین داگر کر و هزین سر کردستان سیستم خواه کرنه همی درفتین کردستانی بریا گندل و خیانتکاران گرتره بندسی خواه چه دکن؟ جبو که او هزرات دیجه کردستانی دوام بکه همی درفتین مادی دستیوان دایه Kurdin ku bu xazın bu milleti katıştık bikin mecbur diminen yan birçi diminen yanjı hezavani ku viyabket tneye le xadi bra heza dil heza moralizm heza evina Kurdistani evina Kurdiyeti jime negre pere derfet iru heyesi bitine iru xelkeyesi bi imecd be ev imkan çedi be xadi ri mervat xe xadi çava ku dert çedike derman çedike le بری که ام درفتی حق بکن دبیم هزار خود تمیز بکن پاکش بکن براستی ام درستول بکن ام مثلا پرسکری که پرمزن هیا اوازی بشردم حساب کن بسا خیانت کاری پیز کتیه بسا دجیانی دا بوی دستلاتار ایدی درستوز جه هف درا درستوزی نکارم بکن ایدی درستوزی جه هف در شک دکن براستی بیلینداریه که مثلا دلیم دیشه او گره نبه چه دبه برا به درستوز جه هف در حل بکن گره تدرسوزك دي تواليجا برنده او تدخبر نده او هرست بد دكارا جلا خلاتيج بكه جلا ام هفدو تولرا بكن بالتايبات بمديا سوسيال دا دبنم جارجارا هوالا جهفدورا پرتشتي خراب بشه نبش هوال قد بلي نابه او انساني که قد جهازنا کی دادید روجه کی پردرسوز در کتاب جمته دردکی مزن چاره سری کر از یو باور جبوی تناف دناف کرده دا تجارا از دلمنتی کسی را ناکم جمعن شخصی را بکش یزی نکم به تایبت دلسوز به اگر دلسوز به رحیقه قربانا کسیج بکم بس برا دوزا خواه را دلسوز به واتا کردستانی را دلسوز بو
دینی خواره وکی مگوتیه بردوزیا خواره اوینا خواره هر مالباتا خواره هر تشتاوی دلسوز به هوال نجا و دمی بیمن خوشیده لی او بردامامه او بردام بکه انشالله سبه یانجی دسبه او مجرا کن مگوت و گاوی او پرورده سر پیشخستن و دستلاتدار کرنا خیانتکاریه چوا پیش دکه اوا گره چاوا وره آویتن دیجی خیانت چاوا هلوست وره گرتن رامانا سرخوبینی چاوا وره پیش خستن گنجین me zarokên me keçûkurên me çawa ji van bahoza pîs ê dagirkera rizgar bin bahozekî nû ê Kurda çê bikin heye dîroka me û di vî warî de jî hezbên Kurd erkî wan çidin rewşenbîrî Kurd erkî wan çidin em ê yek bi yek bêjin em di nav vî dozê danin me ji xwe xistiye vê derê em her kesê dibêjin û em bêjin jî ev ê bikin em dikin û dibêjin û bi taybet hin daxwaz û rexneyên me ji bo desthilatdariya Kurd hebe hikûmeta Kurdistan ya me ye ya min bixwe ez mehkûmim jî re xizmet bikim û ew mehkûm e rexneyê min godarî bike nekir ew ê zirar bike bîmîne xweşî de hevalên hêja û berdemekî din em ê vê mijarê berdewam bikin sîstema perwerdeya xiyanetkarî li ser remana Kurdî de çi çêkir em çawa ji vê rizgar bin em ê sala 46 şûnda 45 46 şûnda hem dîroka Kurdistanê bêjin hem ji vê mijarê biaxivin bîmîne xweşî de bi zimanekî xweş bi dîrokekî xweş bi Kurdistanekî xweş hemî malbat û hemî Kurdên dilsoz jiyanekî xweş ji wan re dixwazim çi dikin bikin hevalên hêja di mijara Kurd de heta ji wetê dilsoz bin ji dilsozan re bîmîne xweşî de